Cristina Blanco, de 3 anos. E que vos veño contar hoxe? Un cuento. Un conto! Yo me llamo Martín. Que tal, Martín? Rosa, non me digas Rosa, eres Rosa Leire. Ah. Vamos contar este conto. Alguén coñece este conto? Yo. No. Sí, sí. Ya. Como se titula? Quen é o protagonista? Olvidácheste. Imos recordar agora. Mira, deste libro titúlase Por 4 espiniñas de nada. Vamos a mirar a ver quen é o protagonista e a ver que o que pasa. El cuadrado. Ah, Cadradiño. Dice yo la Cadradiño. Hola. Sabedes que lle pasa a Cadradiño? Que no puede entrar. Pero Alba, ti coñeces o conto entón? Yo también. Ah. Lo vimos Na pantalla. Ben, pois idesme axudar os de 5 a Porque el contar. cuadradito no puede en la puerta. Imos mirar. Porque Idesme axudar. no es redondo. Idesme axudar a contalo, pero non me contedes o resto que non o saben, vale? A ver que solución atopamos para o final do conto, vale? Cadradiño estaba xogando no recreo cos seus amigos, os redondiños, todos. Pero sabedes que pasou? ¿Qué? Rin, 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 todos a casa grande. Pois entraron todos. O primeiro en entrar foi Redondiño Amarelo. Veña el redondiño amarelo, entra. Para a casa grande. O segundo en entrar foi Redondiño Verde. Redondiño Verde quería entrar na casa grande. Pasa pola porta Redondiño Verde. O terceiro en entrar, quen foi? O vermello, rojo. Redondiño rojo, vermello, veña, entra pola porta. El rosa. É que o rosa foi o seguinte en entrar. O redondiño e rosa. O rosa. Veña, redondiño rosa, entra pola porta. Y ahora el azul. Vamos a ver, redondiño rosa, veña, para a casa grande. Todos querían entrar na casa grande. Redondiño naranja, veña, entra pola porta. Muy ben, redondiño naranja. Quen falta? Redondillo azul. Redondiño azul. Vamos a entrar á casa grande, veña, que seguide xogando dentro. Que ben. E agora? De que no turno? Cuadradito verde. Cadradiño, veña, Cadradiño, ti tamén queres entrar na casa grande a xogar? Vamos, veña. Entra. Entra, redondiño. No cabe. Veña. Cabe. Es un cuadrado. Non, cadrado. Cadradiño non daba entrado. Porque Sabedes que pasou a redondiño, Aroa? Porque aparte redondo. Puxose moi triste. Quería seguir xogando cos seus amigos e amigas redondiños. Puxose moi triste. Porque a porta, di como di Aroa, a porta era redonda. E ele un cadrado. E os amigos redondiños dixéronlle: "Se redondo!" Como lle decían? No, decíanlle máis alto. Redondo! E entón, Cadradiño dixo e abría os ollos e seguía sendo cadrado. E volvían a berrar todos: "Telo que creer!" Tengo que creer. No, pero todos xuntos. E entón Redondiño volvía a facer o esforzo e dicía: "Son redondo, son redondo, son redondo, son redondo." E abría os ollos e seguía sendo un cadrado. Dixo: "Por favor, berrademe un pouco máis alto. Vamos a dicir: se redondo." E facía moito esforzo. Seguía sendo cadrado. Oye, no, que fastidio. Todos os seus amigos e amigas xogando na casa grande de fora.
A vos gustaríavos quedar fora? No. No. Entón, que pasou? Dixeron os redondiños: onde deixei as tesouras? Desaparece. Te cayó. Estaban os redondiños dixeron: temos unha solución. Imos de cortar as esquinas. Que dixo o cadradiño? Que no. Oh, no! Iso doeríame moito. Cortamos as. No. No. Había que cortar la puerta. Poñamos una puerta cuadrada. Vamos a ver. Hay que recortar A solución é cortarlle as esquiniñas a cadrado. No. A cadradiño. No, iba cortar la puerta y luego hacer una cuadrada. Sabedes por qué? Porque mirad. Que así también caben los circulillos. Claro, vale. Vamos a ver entonces. Nada, non era capaz de ser redondo. Non quixeron cortar. Entón que fixeron os circuliños? Dixeron nada. O que temos que facer é reunirnos. Temos que reunirnos e buscar unha solución. Cadradiño quedou fora, esperando. Todo triste. Entón reuníronse todos na sala grande. Fixeron un círculo para falar que solución podían atopar para que Cadradiño entrara. Que blanco. Entón, Queda ahí. pensaron, mira, as contas estuvieron pensando, estuvieron falaban, pensaban, ata que de repente Una solución. atoparon a solución. Dixeron, claro, comprenderon que o que tiña que cambiar non era Cadradiño. Quen tiña que cambiar? A porta. A porta. Entón dixeron, Tenías razón, hay que hacer una puerta cuadrada. claro, dixeron, pero vamos a ver, ten esquinas esta porta? No. No. Pois ímolo solucionar. Acostarla. Cortaron 4 esquiniñas de nada. Axudádeme. Unha. Axudádeme. Así caminan todos. Para ir, para abajo. A ver. Así caminan todos. No hace nada. Ahí. Así caminan dos. Ti crees? Así caminan todos. Vamos a mirar, a ver. Porque había un hueco. Cambia hueco para los círculos. ¡Tres! 3 esquiniñas, imos agora coa última. ¡Cuatro! Comprenderon que non era Cadradiño que tiña que cambiar, porque Cadradiño sempre iba a ser diferente, sempre iba a ser un cadrado, nunca iba a poder ser un redondiño. Entón, permitiulle isto. A ver, preparade o aplauso. Si dá entrada, aplaudimos. Si non dá entrada, non aplaudimos. Se hai que buscar outra solución, vamos a mirar. Permitiulle Cadradiño entrar na casa grande e poder xogar cos seus amigos e amigas. E colorín colorete, este conto rematou o periquete.